Kunyuranaho bikorerwa. Ese kunyuranaho bikorerwa A. Mu ruhande rw'iburyo gusa. B. Igihe cyose ni ibumoso. C. Iburyo iyo unyura ku nyamaswa. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha ndabizi abenshi bahitamo B, ko ari igihe cyose ni ibumoso. Ariko ahangaha ntabwo ari cyo gisubizo cy'ukuri. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu ni iyihe? Kunyuranaho bikorerwa mu ruhande rw'ibumoso. Ariko rero kunyuranaho bigomba gukorerwa iburyo iyo umuyobozi unyurwaho amaze kwerekana ko ashaka kugana ibumoso. Birumvikana rero kunyuranaho ntabwo igihe cyose bibera ibumoso. Igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uburebure bw'ibinyabiziga bikurikira ntibigomba kurenza metero 11. A. Ibifite umutambiko umwe uhuza imipira. B. Ibifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo. C. Makuzungu. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo. Uburebure bw'ibinyabiziga bikurikira ntibigomba kurenza metero 11. A. Ibifite umutambiko umwe uhuza imipira. B. Ibifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo. C. Makuzungu. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero andika ku gapapuro igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha si igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Uburebure ntiburenza metero 11 ku binyabiziga bifite imitambiko ibiri cyangwa irenga. Ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri ni A. Kilometero 40. B. Kilometero 50. C. Kilometero 30. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri ungana iki? A. Kilometero 40. B. Kilometero 50. C. Kilometero 30. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Kilometero 50. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. A. Ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. B. Ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. C. Aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D. Ibisubizo byose nibyo. Ndasubiramo. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. A. Ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. B. Ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. C. Aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D. Ibisubizo byose nibyo. Ahangaha rero andika ku gapapuro igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. A. Umuvuduko w'abanyamaguru. B. Ubugari bw'umuhanda. C. Umubare w'abanyamaguru. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bahita bibaza ati se igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba umuvuduko w'ibinyabiziga n'uko ubutaka bumeze. Ahangaha igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura-kirahure tungahe? Iyo bavuze uduhanagura-kirahure ubwo ujye wumva swiglass. A. 3. B. 2. C. 1. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura-kirahure nibura kamwe.
Ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira: a. Ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. b. Ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso. c. Ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. d. a na c ni ibisubizo by'ukuri. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni a. Ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa: a. Abanyamaguru. b. Ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. c. a na b ni ibisubizo by'ukuri. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa: a. Abanyamaguru. b. Ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. c. a na b ni ibisubizo by'ukuri. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri andika ku gapapuro ni c. a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru kandi yagenewe n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni c. a na b ni ibisubizo by'ukuri. Iki cyapa gisobanuye iki? a. Aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. b. Aho guhagararwamo n'amagare imbere. c. Inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. d. Abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Nk'umuyobozi rero nubona iki cyapa uzamenya ko kikubwira ko ari inzira y'ibinyamitende n'abanyamagare itegetswe. Igisubizo cy'ukuri ni c. Ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzuma buri mwaka: a. Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. b. Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3 n'igice. c. Ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu ni iyihe? Ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu bitarengeje toni 3 n'igice n'ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara bigomba gukorerwa isuzuma nyuma y'amezi 6. Bivuze ngo rero buri mwaka ku bindi binyabiziga bitavuzwe haruguru nibwo bikorerwa isuzuma. Igisubizo cy'ukuri ni d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha: a. Ahegereye umurongo ukomeje. b. Igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukikira. c. Igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. d. a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni c. Igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita: a. Feri yo guhagarara umwanya munini. b. Feri y'urugendo. c. Feri yo gutabara. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri rero ni c. Feri yo gutabara. Ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga 2 y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira: a. Itara ndangamubyimba. b. Itara ryerekana icyerekezo. c. Itara ndangaburumbarare. d. Ibisubizo byose ni ukuri. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni d. Ibisubizo byose ni ukuri.
Amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira: a. Iyo ari mu nsisiro. b. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. c. Iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 20. d. Ibisubizo byose ni ukuri. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni b. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Amatara maremare agomba kuzimwa iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi kugira ngo mudahumishanya amaso nk'abayobozi. Iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni: a. Kilometero 25. b. Kilometero 70. c. Kilometero 40. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki aba ari kilometero 80 mu isaha. Ikinyabiziga cyose cyaba ibinyabiziga bigenda bigomba kugira: a. Umuherekeza. b. Umuyobozi. c. a na b ni ibisubizo by'ukuri. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni b. Ibinyabiziga cyangwa ikinyabiziga cyose kigenda kiba kigomba kugira umuyobozi. Za otobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara birasa n'icunga rihishije, amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira: a. Amatara abiri ashyirwa imbere. b. Amatara abiri ashyirwa inyuma. c. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. d. b na c ni ibisubizo by'ukuri. Ndasubiramo: za otobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije, amyasa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara agomba gushyirwaho ku buryo bukurikira: a. Amatara abiri ashyirwa imbere. b. Amatara abiri ashyirwa inyuma. c. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. d. b na c ni ibisubizo by'ukuri. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni c. Rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Iyo hatari indi myanya, birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka: a. Imyaka 10. b. Imyaka 12. c. Imyaka 7. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni b. Imyaka 12. Iyo hatari indi myanya, birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite byibura imyaka 12. Kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri birabujijwe aha hakurikira: a. Hafi y'aho abanyamaguru banyura. b. Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. c. Hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. d. Ibisubizo byose ni ukuri. Ndasubiramo: kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri birabujijwe aha hakurikira: a. Hafi y'aho abanyamaguru banyura. b. Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. c. Hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. d. Ibisubizo byose ni ukuri. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, andika ku gapapuro ni d. Ibisubizo byose ni ukuri. Icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Gifite ibimenyetso by'amabara akurikira: a. Ubururu. b. Umutuku n'umukara. c. Umukara. d. a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ahangaha rero igisubizo cy'ukuri ni b. Umutuku n'umukara.